Pozdrav. Evo me natrag. Još uvijek sam tu na ovoj plaži u Natrangu. Sad sam taman mrknul dvije hladne pivice tu na plaži. Dolar. Da, oko dolar je piva tu na plaži, tam malo izvan 100 metara dalje ima i po 50 centi, tako da. Idemo vidjeti tu sad dalje kaj ima, nisam još do sad dalje od ovuda išao. Tu je ovaj sailing klub, tu sam bio sinoć na cugi. Onak, fancy šmensi mjesto, ali opet jeftinjara, žešća. Evo idemo tu malo do mora. Onak, umjereno, vjetrovito, nije niš posebno, ali gledaj, ovo je baš sila. Evo olika tamo u moru. Jedan jedini, ja mislim, na ovom potezu od 10 kilometara koji je sad u vodi. Evo tu još jedan ulazi. Ja mislim da neću ja ići danas tu se kupati. To drugi put kad dođem bez opreme, bez kamere i bez izdarija ovih ostalih telefona i to kad bi se možda moglo maznuti, makar nema sad tu neki. Ali nikad ne znaš, nije to ko kod nas. Kod nas ostaviš stvari na plaži, zaboraviš na njih cijeli dan i baš te briga. Opa! Idemo malo. Imam još koliko? Ja mislim da je 9 minuta pisalo da ima mjesta na kartici, pa da to ispucam i onda ću krenut, kazam kad ću krenut neki pojest lagano. Ove pivice baš fino ljuljaju. Kaj stari, jete steplo, a? Gledajte koja je to forca prirode. Evo sad me skoro povuklo nazad, jebote, moram malo se udaljiti. Baš ne bih htio da mi telefon namoči. Fora plažica, a? Kaj velite? Evo i tu ima kokosa, već sam popio jedan kokos. I sad nakon pive mi baš i ne bi pasalo. Ipak ću malo bliže moru jer ovdje je neki malo grublji pjesak pa malo pika. Malo smočilo, a ne malo smočilo jer prek pupka, ali nema veze, uporne su one.
Još malo lijevo, cure, još malo lijevo. Cijelu ovu plažu su tako ove visoke zgradurine, hoteli, većinom. A inače, kad sam do sad vidio u Vijetnamu, dosta su, zgrade su većinom uske, a visoke. To navodno je zato kaj je zemlja skupa, gradnja je jeftina, pa onda ne idu u širinu, nego idu u visinu. Inače ovdje Rusa ima toliko da je to nenormalno, čak i ovi neki lokalci. Pa malo pomalo i pričaju ruski. A isto tak, dobro, nisu baš toliko nasrtljivi, ali znaju zaustavljati po cesti, pa i to where you from, ovo ono. Onda ja velim Hrvatska, onda ne kuže, pa onda velim Croatia, onda vele aha Russia. Reko ne Russia, Croatia, jebote i Russia i Croatia. A onda mi se ne da većinom ih ignoriram i jednostavno nastavim dalje jer nude svašta. Hoćeš ovo, hoćeš ono. Ma neću niš, brate mili, ako nekaj hoću, naći ću si sam i jesti i piti i suvenire i kaj god mi treba. Ne volim kad me se nutka stalno bez veze. Kaj ima tu isto neki beach klubovi, barovi, svašta nešto. Aha. To nekakvo staklo po podu, to ćemo izbjeći. Evo vidiš, kaj sad je tebi u glavi da ti u toj majici sjediš tu i to je neka Ruskinja sigurno.